ram tuklani somni thole ni ani a Israel lama boruak thar om le ta IDF chuan be pui thlak tran tira tang khan Hamas buzolan lu chu atang avoin thlengin Hamas hel sing khat sang ni an that to tian puang IDF chuan Gaza in dona Hamas fighter sang khat jani an thi to ni in an puanga Israel Defense Force chuan October ni saria in do a chua nuwa Gaza Stripa Hamasin silai keng sing thum vel atanga sing khat sang ni vel chu Israel sipai te kuta an thi to ni in nimin khan an puanga Hamas lam chuan sing khat sang ni ni lovin fighter sang ruk vel anin chan to ni in an soi thung thali chung zat buaina a chua chunga an chan za ta ni Hamas a hian operative sang tam tak hliam na tak tuar in dona kalpui thei to lo nom nual bokani tholeni ya Israel sipai ten thizat an chin chia October ni sari atang khan Israel thona te hian voi sing thum sang khat chuang be pui an thlak to ni in an puanga heng zinga hian Lebanon a voi sang khat chuang le West Bank a voi tam tak kalpui ani to Hamas official mingtarlan lo chuan ni masalama athu a soina an pol hian Gaza in dona chetna na satakan tok ti chu apoma Israel in a soi chu ma se adikhlel deu ni in a soi in dona awanga thizi nga hian in do mi le civil mi te an thliar rang ni in Hamas chuan a soi Hamas lam hian Israel be chun zom zel turin resources an nei tian soya Rafah le Gaza a hun rei tak in dona nei turin an in pe an tha ala thum lo ni in an soi ve thung Hamas ti chiat le miman te ruai kir le tura an thu tiam chu an hlen ngei don ni in Israel chuan a puang nona Israel chuan air le ground offensive akal puya Gaza a Hamas ten ha thona mun zong zong chu be ani tur thu a puang nona chuti rualin civil mi te thina ti tlem turin ma an la zel ni in na soibok Hamas in en kol Gaza Health Ministry chuan thole ni hian Gaza in dona a chu atanga stripa thiza chu mi sing ni sang ko chuang an ni to ti soi Israel chuan Hamas te chu civil mi te in phen nana manga apu fawa firfiak pol hian damdoi in noya operative base an neya school le chen na mun atangin rocket an kap chuaka naw pangmut na pindan noya tenel south le noi kwa le ver kwa an siama school le mo sa te a chevela te ral thua manda le noya anin khunga finfiana hei hitam tak hai chu ani to a indona kalme kara civil mi puite chu in tom humnan civil mi te chu in phen nan an mang thina ni October ni sari atang khan IDF chuan sipai zanga somsari pali an chan ta a heng zanga somsari pali ya azad ve hi October ni sari a Hamas ten Israel in ring lo lion be thu ta boral khani in sipai dang sang ni zakwa somthum chuan hliam na takan tuar Gaza Lebanon front danga thlona manga be pui thlak na voi sing thum sang khat chuang zet kalpui ani to Israel Air Force hian indona tana tang khan Hamas le firfiak pol dang te laka target sing thum sang khat chuang an kap chuak to a atam jok chu Gaza ni in Gaza ringot hian indo thlona ten target sing ni sang puwa an be to a mase Lebanon le front danga po beitel ni in indo thlona ten be pui thlak nana an thlo rei zong bel khom hi darkar noi khat sing riat sang ruk chuang zeta tling to heng zinga sing ni sang ruk chu fighter jet manga be ania sang thum zariat chu attack helicopter manga be pui thlak na ni in sang thum zariat dang chu drone manga be pui thlak na ni bok Gaza a be pui thlak zinga voi sang sari vel chu ground force te ne na tang tlang ati ania ground force te support nan Israel pilot te chet na ni bok Israel chet na naiber melma an be na naiber chu Israel be pui thlak na November ni som pariat khan ni in 400 First Armor Brigade le Hamas operative te in kara boina chuaka khan metar zariat bor vela naya in beina chuak Lebanon a chuan Israel Air Force te chuan thotan ni khan Hezbollah mun sang khat chuang an kap to tian soya hei hi October ni ria ta tanga Gaza a Palestinian te thlop na tura
ramri bula Israel mipui chen na le sipai mun te ni tin deuh thaw an bei tana tangkhan ani a kata tangkhan Hezbollah mun sang khat chuang IDF te chuan an bei to ani Israel hian silaya met puaka Lebanon ramri ya Hezbollah angai thei to lova hei hi no chua Israel hian atum ru hle a khovel sarkar ten Hezbollah te hi an nor chuak lawani chuan Israel in atu langin ma ala angti in alo puang to hemi omzia hi sangni paruk kuma Hezbollah la Israel anin bei chiam khan Lebanon in do ve ni na khan UN in a rel dan chuan Israel ramri Lebanon chim lama Hezbollah te chu anin son chuak tur ti ani a tun thleng hian in son chua tak tak an na nei lova khami UN thuram na ang khan khovel sarkar ten Hezbollah te hi an tol kir tir lawani chuan Israel chuan atul angin ma ala angti in thu chu an siam ani West Bank lama chuan Israel Air Force te chuan firfiak te lega bei pui thlak na voi som thum chuang an kalpui ta a atam jok chu firfiak bei pui thlak na kara ani October ni sari atang khan sipai te hian West Bank rampuma Palestinian mi sangthum zale somnga chuang an man to a heng zinga hian Hamas ne na inzom mi sangkhat zathum somnga chuang an tela Palestinian Authority Health Ministry chin chia danin hemi hun chung hian West Bank a Palestinian mi zathum chuang an thi to ani thali chung hian Israel Air Force hian nasa takin che dan la a Hamas chau an ni lova helpol dang Israel tana hlo tur le ron pong fal de utur chu Israel hian thlona mangin an chunek mai thina Syria rama IAF hian Iran chet na le atho pui hela proxy group te ba ka Syrian army te la ka po voi duai lo be puyan lo thlak to a be pui thlak na hi azat che hria ta ni lova Israel sipai te chuan dan angin Syria rama be puyan thlak na hi an puang chuak ngai lo thung Mase kumsom kal da chung khan Iran thlop firfiak pol ram chunga ke pen tumte la ka hian sorties zatam tak Israel chuan an nei to tia pom thung Israel Air Force helicopter are hian Gaza Strip atangin Medevac zanga velan phurlu to ni in an soya Medevac ti hi medical evacuation tin ani in sipai mamo damdoi pek lu le indona a hliam phur chua chungchang ani sipai hliam sangkhat chuang Gaza atangin an phur chuak to bok he indolai hian Sodrens Iron Dome air defense system hian rocket sangte la kap thlatowa medium range David Sling hian som tam akap thlathung boka long range arrow hian projectile parukalo dang to bok IAF hian an battery upato tak Patriot engamazat chuti top tumin ma an la boka chu ai chuan Iron Dome athok turin staff te chu training pek belan tum Israel chuan Iron Dome battery tharabun na tuma kar engamazat chunga pe felani ang heti lai hian indona kalpui mek zel ni in khaniuni sindona liam tuar sipai chu a liam tuar lavina thia ground operation nei nuwa Israel sipai thizat chu jani somthum parukan kaita IDF chuan Gaza Strip chimlam indona nei lain sipai pakhat athi ti anem ngeta Hamas laka ground offensive a sipai thizat chu jani somthum parukan kaita ani he sipai thi hi staff sergeant paratroopers brigade mi ni in en thlak na thok tu ania kumsom ni pahni mi Maos Morel ni in tolman khuwa atrangaron kal ani Morel hi February ni som panga khan khani uni sa Hamas helte ne na anin be na takin lo hliam to a hliam hi ni min lam kha na thi puita ani khamitum khan sipai dang pakhat staff sergeant Rotem Sahar Hadar chu he thil thleng wang khan lo thi to boka sipai pariat dang khamitum khan an lo hliam to bok EU ram somni paruk chuan Israel chu Rafah be pui thlak na an dem ziale mi hring ta na chet na thleng chungchanga vau khan na an pe Hungary ti lo European Union ram zong chuan thole ni khan Israel chu Rafah be pui thlak lo turin an kam khata hei hian Gaza chim lambiala khopui chunga Palestinian maktadoi khat point panga vel in khung rang te chet na chu ati thui jok donani ati zual donani anti Brazil sa EU member ramsom ni pasari a foreign minister te in mu khom ma in Ireland foreign minister Michael Martin chuan Rafah be chu chet na rap thlak takani dona
ngai tua na phim lo takani ang ati in biak na azo nuwa ram pakhat ti lo ram dang zong chuan thu chua in rom siamin in ka hai nei ngal turin miman zong zong te tiam kam na om lawa chua zelen ani theina tur le mi hring puina pek theina tur chu rafa be na hian ati top vek don ni in an ngai thu chua hi EU rama foreign minister somni paruk te minga ti chua ani a he thu chua hian Israel tranrol pui hnai tak Hungary chuan a minga ziak ve du lo thung European minister te chuan Israel sarkar chu rafa a sipai lama hma la lo turin an nge na hei hian mi hring lam din mun chaw raw tak chu a hma a ina ti chhezual so dona a tru langa man mo taka basic service le humanitarian assistance pek na adal thei don ani anti Israel chuan Gaza chimlam Rafa chu lian tham taka bei tumina in buat sai mek zela thlanga don zet in dona nei nuwa Hamas thunun na kul pui hnung ber Hamas ho ngong len na ber ani tamekani United Nations Security Council Resolution US ina asiam thatle na nen po in milni ina langa hei hian he Paul hian a thei anga Gaza in ka hai hun engemaw chen nei a thlopna ni in Reuters chuan a puang Israel le Hamas in dona chungchanga UN malak na engpoa Washington hian ceasefire ti thumal hi adu lova mase UN draft teksa hian US President Joe Biden an karmasa a Prime Minister Benjamin Netanyahu ne na inin biak na khan he tongkam hi amangani heti lai hian Israel chuan Rafa chuna taka beyatuma tuna hian hospital lian ber na ser hospital chulu khung mekin mihren an zong meka Hamas te an dap kwal boka Special Force Commando rolle Israel uisathiam sin bette an chemekani puan tong khan Israel chuan Hamas tan thu to pan siama March ni soma Ramzan thlen ma a hostage te Israel an kir lawani chuan Rafa laka be pui thlak na lian takkal puyan tumani kha kartlem te karei lo te chungin Gaza ami man te chua zelen an ni turani Israel chuan Gaza chim lama be pui thlak na chu chu tiang ani lo chuan kalpui atum don ta ani ti in thu chua an siama Egypt ramri Rafa khopuya sipai sing te lan tir lut ngei dona ground operation lian tak chukal puyan tum le ta ni in war cabinet member Benny Gantz chuan a puang khovel hian an hriat nge yanga ya Hamas hruai tu te po hian an hre turani Ramzan thlenga kan mi le sa an man te an ron chua lawani chuan he hmuna hian in dona lian taka om chhun zom dona ni ti in Benny Gantz chuan a puang ani Muslim thathiang hlim Ramzan chu Mars ni soma tanga tana ni dona hemi ma Israel mi an man Hamas ten an chua lo chuan he in beina hi aturu don hle ni in an ngai ani chu in thurwal takin kan soya kan American le Egyptian tho pui tenen po hei hi kan soya civil mi te chu an chua nge yanga yani ti in IDF Chief of Staff Hlui le Defense Minister Hlui Gantz chuan a soi Gaza le Egypt ramria om Rafa hi enclave fa Hamas kul puila om chhuna niya mase mundanga indona atranga in hum himna zong Palestinian mi maktaduai chuang tuna hian an plan chemeka in hum himna nan mangmeka puan in te kain UN hun le sarkar hun rem chang te belin tuna hian mi maktaduai te lan pung khom meka ni US President Joe Biden chuan Netanyahu chu sipai in rolna khopui chunga civil mi te himna le thlopna turwa manna rin tlak le ti hlotlin thayani lo chuan sipai in rol chu kalpui turani lo ti in na soya Israel khotlangram tranrol pui te point Biden ngai dan hi an thlop bokani chutiang che chuan tuna kan soitak EU European member ramsom ni paruk te chuan Israel chura fa laka chet la lo turin an karmek boka chutiang ani chuan chiat na lian tak he Rafa hian a thleng don ni in an puang chuti lain Netanyahu chuan hetiang ruam man na hi siam mek ani thu a soya Solni Khan Rafa kan na tholo na tura min khap du tu te chuan abul bera chuan indona hian chaklo turin min du ti na ni ti in alo soi to ani Israel chuan Hamas hawan chaw raw to a khan unisa battalion ni le Rafa battalion li an oma heng ho hi kan ti chimit thuai don ti in an puanga chuti lai chuan Hamas lam an ron tong chuaka Gaza a Hamas deputy chairman chuan Rafa chu atlom mai don lo ati
Gaza Hamas Deputy Chairman Khalil al-Hayya chuan thole ni hian Al Jazeera ina an kom na Rafah Hamas hian theina ala nei ti soya hei hi Hamas Telegram channel a interview rikepa atarlan ani Al-Hayya hian tun thlatir lam khan Cairo in ka hai puala in biak na Hamas palai te alo kai hruai to Hamas chuan Al-Hayya thu soi hi thole ni khan an tar langa Al-Qassam Brigades te chu Rafah hian an la om ring ani an la tlom lo ani an ti ve thung Al-Qassam Brigades si Israel chuan an tudai to ni in an puang ani kha tun naikar enge mozat chung khan Israel chuan Rafah sipai be puithlak na lian te kan kalpuya chuta chuan Hamas battalion la om te chu ti chiat ani thu an soi Israelin Rafah a be pui thlak atum chung changa Al Jazeera chuan Hamas hruai tupa pakhata koma Hamas Telegram channel ina atarlan danin Gaza Strip marlam Central Region le khani uni sa an sipai te chu chuti maya hne thai an ni lo thu asoya Israel sipai ten kan ram luain min chen jilma se Rafah chuan an che thei don lo ne in kan om ngai lowang tia soi heti lai hian Russia sipai te chuan adivka Ukraine kho chak kho puyan lata a heta hian US siam ral thom le ramdang ral do mi mercenaries te ei tur chhop enge mozat an mu chuaka Russia sipai te chuan Ukraine kulpui adivka ramdang siam ral thuam an mu chuaka abul hnaya building a US le Czech Republic siam 120mm round mortar shell da khom na mun an mu chuak bok nei in Russian Defense Ministry chuan an soi Indona asipai ration ei ngal mai thei ready to eat meal MRE Canada le Georgia mercenaries te ta po an mu chuak bok hemi ma hian Defense Ministry chuan rail station bula Ukraine mun te chu Third Assault Brigade in anveng him ni in an lotar lang to a Azov Regiment hlui fir fiak anga ngai le Russian ram dan bo chia angai helpol te chu helai mona hian an lo chetla to bok Ukraine Armed Forces Stronghold National Third Assault Brigade haulwa chu building bang khau tak kumzabi som ni na tir lamasak rail station bula omania Canada le Georgia atanga ramdang raldo sipai mercenaries te ta Canada siam MRE te chu heta hian tam tham tak an mu chuaka ni ramdang siam silai mu round man lo chu he stronghold ta hian an mu chuak boka US le Czech Republic siam 120mm mortar shell enge mozat building a hian an mu chuak bok ni in Russian Defense Ministry chuan a puang ani ole Ukraine sipai te chuan dar kar som ni palikal ta chung khan Kupiansk area sipai za som panga an chan Ukraine sipai te hian dar kar som ni palikal ta chung khan Kupiansk area sipai za le som panga chuang le liupa teng pakhat an chan ti Battles Group West Senior Press Officer chuan a soya Kupiansk lama indona hian Ukraine hian sipai za som panga chuang liupa teng pakhat BTR armor personal carrier pani te automatic lir thei pali Akatsia le Gavotsdika artillery system ba ka D20 howitzer te an chan bok Russian sipai te hian Jetsin B cannon crew chu Krenitsky bula rap self-propelled artillery chu an ti chhia te soibok motorized infantry unit te chuan artillery le aviation ne na thok hovin Ukraine 30 le 60 mechanized brigade 10 Jitlovka bula an be na chu an changlet ni in a soibok heti lai hian puan to ang khan Russian Ministry of Defense in Russian Ministry of Defense chuan an sipai te chuan KM sang khat bor vel zeta thui tlarmalai na ma an son ni in an soya khopui chunga indona ra phlak tak thlenga hian Russian sipai ten ma so na an nei zel Putin chuan adivka hne tak chu hne na ro pui tak ni in a soya a sipai te a fak le bok thlatam tak chung he indona na sa tak na ya hian Russian sipai ten Ukraine sipai te hi an lo hual to a hual pin vek an ni lo ran Ukraine sipai te hi an in hnuk dokani Kyiv sipai lak run pui mobilization akal pui chhole don meka Ukraine President Volodymyr Zelensky an indona kalpui turin commander thar arwat bok mase Russia chuan Ukraine sipai then khat chu Soviet hun lai Europa kok plan lian ber zinga mi adivka an lein khung reng ni in a soi thunga Ukraine sipai enge mozat an latang khang ni in an soi
Russian Defense Ministry thu puang tui Igor Konashenkov chuan khopui chunga hel ho omte thian fai turin ma an lak mek thua puanga khopui chua san to Adivka kok plan le chemical plan a lo om mek Ukraine unit te po tuna hian man tumin man la mek ani Russian State Television chuan Adivka Ukraine flag blue and yellow an la thla a Russian flag white blue le red tricolor flag an zar to boka hemi chungchang chip chiar tak hi puan chua ani lo thung Russia tan chuan khopui an lak hi hlotlin na ro pui takania kumsang ni sompali khan Moscow thlop separatist ten hun reivak lo helai mun hian lo thunun to ani he khopui ne hi Moscow in industrial Donbass bial apum puya thunun na tura akong pui mo takani dona malak na pui mo takani don Adivka chan hi Ukraine tan chuan chiat nan sa takani ve thunga ral thuamin deilo nan sa takan nei meka mihring chaknat lem ka ra Russia sipai let na konga harsat na lian tak Zelensky chuan atok mekani ole Russia lampo anin nor na tela Ukraine hian khothlang lam supply amamo hle maya tuna hian Russia in lak atum Ukraine khochak khopui lama Ukraine sipai an che chemeka Putin a sipai ten ma an son thar hle bok Israel in dona po boru ka tang tela Hamas lamin ne mai chi an lani lauti an ron puang zar ve ta boka Gaza chim lama Egypt ram riami puimak ta duai te lom na Hamas battalion li vel lo om na Rafah in do na ra plak tak chuan a muak me kani